برم به سفر پیش از رفتم پیشم بیا ای هم نفسی هم صدا ای محیطابانم بیا. این صدا رو شنیدید. این صدا صدای پسر هنرمند خیلی معروف و محبوب و نامدار کشورمون جمشید نظام است. یادم هست در محافل و مجالس هر جایی که می نشستیم و جمشید می آمد چندین سال قبل می گفت که یک پسر خیلی خردکک هوشیار و چست و چالاک و زرنگ دارم. صداش فوق‌العاده است. و سالها گذشتند بالاخره ما حفیظ را دیدیم. حفیظ جمشید یا حفیظ نظام، نمیدونم چی بگویم، ولی یک بچه خوب. بچه خوب امروز مهمانی برنامه ناگفته است. واقعا سخنی پدرش حق است، صدای فوق‌العاده دارد. با درود برنامه را امروز با پسر جمشید نظاموف حفیظ جان شروع میکنیم. سلام حفیظ. سلام. من سلامی همه تماشابین‌های عزیز را به شما میرسونم. سلامت باشید. ما هم سلام میرسونیم به تماشابینان شما. کاووس جان بهترین برنامه هم خدمت بسیار تماشا میکنیم این برنامه شما. سلام حفیظ جان. خوش آمدید. از کجا آمدید؟ از خونه که حفیظ شروع میکنیم از روز و روزگاری شما. من شنیدم که شما زمان پلیس کار کردید، درست است؟ کم اوانگارد خیلی پیش سال بودن. در تشکیلات اوانگارد اعضا بودید. یک سال. یک نماینده تشکیلات اوانگارد دادی خدا بود نامش، با جرم تجاوز به ناموس نابالغ گمانبر شد. آگاه شده؟ این مسئله 2017 بود. 18 بودی کار جان. ولی گفتند که کارمند پلیس است. نه. الان هم در تشکیلات اوانگارد هستی؟ نه یک سال. چی کار میکردی در اوانگارد؟ چیم باید میگفتم آقا جون. ترانه میخوندید شما؟ میگم محفلات دا باید میگفتم یک چورا بینایم دولتی میشد. حفیظ جان، من کوشش میکنم که دل شما رو یابم و هر آن سوالهای خیلی کاغذ پیچه که هستند پیشکش کنم و با آنها پاسخ بگیرم. در خصوصی اصلا خود شما سر و صدا خیلی زیاد است. میگویند که حفیظ از زن دویوم جمشید نظام است. جمشید اگر با من قهری نکند، جمشید اگر از من رو نگرداند، همین آوازه ها هستن. خیر من چیکار کنم؟ خدمت فهمیدگی منه که اساس نداره آخه چیز. اما دادم یک تا دارم، یک تای بهتری. شنیدید خودتان که من یک بار فهمیده بودم خیلی پیش. از کی ها؟ حتی شاید اختبه هموش داود من دیگه شد داود ندارم. چی میگفتن؟ ما را خود شما در توی بودیم سوال داد. تا دیم زنی گفت جمشید نظامی گشت نگاش کنم گفتم خدا دادم من تا زن دارم. چند فرزندید شما در خانه؟ 4 فرزند کجا. چند پسر چند دختر؟ 2 بچه و 2 دختر. اپا دارم اکا خواهر خودم. در شهر بود جمشید. بعد فروختید خانه رو، کوچیدید. من در این باره معلومات کم دارم. چی کوچید؟ اول در کجا بودید و چرا شهر رو ترک؟ نه هم شهر ده. کجا رفتید؟ نیم 64 میکره. گلبوت رفتید. گلبوتاش. حولی. 64 بالاش. کاسپرام میگذره کروپسکی میشه. هم گردش لویرای خونه ما کجا. حولی خیلی خوبتره با کجا. خوبتر است اما اون منطقه اونقدر منطقه سازه. بوی گوه می آید از اون پرتوگاه عمومی که نه اخلاق شهر اونجا می رود. ولی حتی بوی اونجا گاه تا سخاوت می آید. تو بزرگ نه؟ جای مولا ویرای کجا او درن میدره ها اوسنده دورتر است. اگر یکم وقت مقصد خیلی سختی بعد شمال شو بارون بزنه. ولی با من گفتند که در یک هفته یک بارون رو میکوبند و وقتی که میکوبند اوج میگیره. این شخص معامله میدونم اکجون. چون که گاه بویش تیز و تند میشود. این شخص معامله میدونم اکا. جمشید چطور است؟ سازم تینجان. هم خونه دا استادشون کتی دیسوسم کارو باری خودش. کاری هنری رو ترک کرد؟ نه کامو خیلی میشینه کم خودش داگون سروداگ میکنه. میخونه برایم کروگ مثال جوروی خودش میگنشه.
барам хучум. дар ягон ансамбли давлатӣ кор мекунед? Кор мекунам. Сипар ҳанӯз? Не, дастгоҳи иҷрои назм президент. Аҳа. Оркестр. оҳангҳо инчо мекунад? Оҳангои нағз дорам. чаро аз оҳангҳои падар намегирӣ истифода бубарӣ? Истифода бурдум акаҷон. вале кам. Ан ака ҳамин хидмам план ҳамин гапи шуморо дорум. Ҳамин бояд бикунам акаҷон ба наздики як 4 та суруд дадам аз зинда кунам. бояд бубурорм кадом акаҷон. таронаҳояш шуд? ҳанӯз дар вуҷуди ман намехоҳам кунам акаҷон. ҳанӯз дар вуҷуди ман з ишқи ту шарорам, вале чӣ чора қалби ту ба мисли санги хорам. ҳамин сурудчи акаҷон. ин таронаро дар телевизионҳо месарои дар ҷавони ҷамшед. аз хурдӣ овоз мехондед? чунки акаҷон вақти кӯдакӣ наврасид ҷамшед доим мегуфт ки як бачаи бисёр ҳушёру заранг дорам. синфи д акаҷоно. ман ва абдулазиз акам ҳам мактаб интернати Минратулло Атоев хондем. абдулазиз кадом самт? пианист сард мо хондем. метавонад навохта? абдулазиз ҳо метавона кам. шавқ надорад? умуман акам. абдулазиз зан гирифт? анам нав акаҷон 27 шуд. бисёри баъд худаш хоҳиш сӯз дада мега ки ман кором нав нақс шудага хубтар кунам баъд зан бигирам. ана ки дадам гуфтеса ки ҳами тобисон аниқ туя акаҷон иншоалло. худат чӣ мегӯянд? деги майда зудтар меҷӯшад, пештар меҷӯшад? ман худам оли фикрша накардам акаҷон. чаро? хака оли барвақти бадай. вале оз ман мебинам акаҷон ози ҷавоно чӣ хелан тез зан мегиранд, тез ҷудогӣ меша. чӣ сабаб боша ман ҳамуда ҳайронма. бароям худам ака стоп-мондагӣ ме вақти соати муайян шуд мегирем иншоалло. чӣ тавр аз доираи дӯстонатон ҳастанд бачаҳое ки масалан зан гирифтанду ҷудо шуданд дар муддати кӯтоҳ? дар муддати кӯтоҳ акаҷон ҳастанд. аз аҳли ҳунар? не ҳамсинфои бачаҳом бачаҳои ҳамсинфо будам. хуб нест. чаро ҳамин тавр мешавад ҳафизҷон? ман худам намедонам ака зиқ мешам мебинам. интихоб накардед касеро? умуман чунки акаҷон фикр дар накардам. ҷойҳое ки менишинед ман мебинам хонумҳои ҷавон хеле зиёданд атрофи шумо. не ман худам оли акаҷон фикрша накардам. абдулазиз дар 27 рафт то ҳол зан нагирифтааст? худаш акаҷон сикеса агар ҳамун чишам мегира ака худаш розӣ бошад духта ҳаст. мадрасаи Минратулло Атоевро хатм кардед? акаҷон не 1 сол хондум. баъд синфи 6 шудам. 6 будам байни сол буд. чилда омадем баро ки кучидем ко 112 сексия. чил мактаб чилда хондум то синфи неҳира коллеҷи санъат ба номи Аҳмад Бобохулов тамом кардам. баъд донишгоҳи молия хадамоти гумрук ҷашам тамом кардам акаҷон. консерватория рости гап акаҷон рафтам хондум. ам хагап дадам гуфтагда бачам гуфт бачам ай коллеҷи санъат дорӣ мақсад диплом бо як касби дигарам дипломш хуба оянда. баъд рафтам ам донишгоҳи молия. чаро дар риштаи гумрук кор накардед? план дорум. шахсоне ки дар гумрук кор мекунанд хеле сарватманданд ва маълум нест сарваташон аз куҷост, аммо сарватманданд. санъатм акаҷон санъат ман бисёри баъд нағз мебинам. сахт ака. метавонистед ба гумрук биравед, сармоя ҷамъ кунед ва он сармояи ҷамъ кардаро ҳар моҳ ё ки дар як сол 5 та 6 та суруди нав бароред. ман ҳамин санъат ма дӯст медорам. ҳамин санъатам худаш шудест акаҷон. шукр аз Алло шудест ака беҳтарин чиза. кори худам яъне менеҷменти корро дуруст карда тонистед? дар санъат? бале. акаҷон чӣ гуна месароед? бо фонограмма ё не зинда акаҷон зинда? ҳастан хайр маълум аст ки зинда ҳастан акаҷон. падаратон низ ҳеҷ вақт насароед фонограмма? фонограмма ака то ягон консертҳои хечӣ набошанд тӯи даҳо акаҷон якта ҳами суруди вақти сафар биромад дурӯғ намегӯям дар қирған як суруд фонограмма хондум. дига ҳамаш зинда буд акаҷон. хаки барое ки мардум бишиноса ки ҳамин суруд мақсад худам хондам. вақти сафарро кӣ навишт? ира
акай зафар гирифтем ва фикрам устод хайрандеш кати якҷояги ҳамкорӣ кардаган. беҳтарин аст. оҳанги акай зафар каримов. وقتی که میرم به سفر پیش از سفر پیشم بیا ای هم نفس ای هم صدا ای ماهی تابانم بیا زیتونم میخواهم دوری جان شیرین و اصلی ببوسم من از لبکات و وقتی صبحی سحری زیتونم میخواهم دوری جان شیرین و اصلی ببوسم من از لبکات و وقتی صبحی سحری نوری چشمانم شیرین زبانم مرهمی جانم بیا بیا. браво. одатан зафар таронаҳои суннатӣ иншон мекунад ва дар миёни эҷодиёти зафар ман ин навъи сурудро аввалин бор аст ки мебинам. аҳсан. суруди беҳтарин худам дар бисёр маххула. мюзиквидеоашро низ таҳия кардед? акаҷон шумо гуфтед ки мюзиквидеош хуб нест, дар ҳоле ки мюзиквидеоро наворбардори номбер 1 тоҷикистон сабт кардааст. чаро хуб нест? шуҳрат қурбонов сабт кардааст. ман акаҷон чиша гуфтум, мақсад ман нафаҳмида гуфтум ки ҳамин ролик ба ҳамин суруд туғри намегиранд, ки шумо фикртона гуфтем, ман дар фикри шумо қабул кардам. ман гуфтам шарт нест ки тамоми ҳарфу ҳиҷое ки хонанда ба лаб меорад онро видео бояд нишон бидиҳад. на, видео бояд як чизи мутафовит дошта бошад. 100% акаҷон. ман бароям гуфтестам ки акаҷон мақсадам ман фикри ёшима кардам, мақсад фикри ҳозираро. шумо фикртона гуфтен ки хуба ҳамин чиз. бухтонам тамошо карда якҷоя шида будем. бале, ёдам ҳаст. мисли як филме омадааст. наворҳояш ҳирфаиянд. мисли филм аст ва шояд хелеҳо бибинанд фикр кунанд ки аз ягон филм ҳафиз ин наворҳоро гирифта дар мюзиквидеои худ ҷо кардааст. аммо на, ман кори шуҳратро мешиносам. шуҳрат беҳтарин наворбардор аст ва ин таронаро ман ҳар рӯз дар мошин гӯш мекунам ва ба ҳамаи шумо низ тавсия медиҳам ки дар ютуб ин таронаро гӯш кунед ва бо ҳунари ҳафизҷон хубтар шинос шавед, зеро воқеан ҳунарманд аст. ман фахр мекунам ва мутмаинам ки ҳунари мо меравад боло зина ба зина, чун ин гуна бачаҳои пурҳунар дар ин ҷода қадам мезананд. як порча тарона ҳафизҷонро хоҳиш мекунам ки замзама бикунад, баъд суҳбатро идома медиҳем. ایا گم گشتم پیدا شدی باز زمان رفتی و از ما شدی باز نشانی آدمی از قصه پیداست چه خوشی قصه ای دنیا شدی باز. ҳафиз, шунидам ки боз як кам тиҷоратҳое доред. тиҷорат акаҷон? хариду фурӯши мошина чи? ака мошина мехарам, айдастум я қиматтарш мехарам ака. дами читаро мекунед? ман ҳеҷ вақт натавонистам ягон чизеро ки истифода кардам 2-3 сол рафиқои ман хоки сиёҳ мешавад. рафиқои ман акаҷон хичон ҳамин мошин савдо мекунам, мебинам ки ман мошинам тоза мехарам акаҷон. тоза мехарам, миян ай дастам ҳамин 10,000 сомон зиёдтӣ метавад ё 5 та зиёдтӣ метавад, мегум бигиш бира. бо ма даро 5 та як кори дига ма буд мекунам, бо ҳамон палда як мошин дига. худоро шукр, ҳам хешид. ма хеле маъракаҳо мерафтам, тӯё мерафтам ҷамъкам. аввал як хундае доштум, аванте. ба хунда элантра харидам акаҷон. ба RX харидам акаҷон. охам хе уста эсои нав харидам акаҷон, Lexus S. худоро шукр акаҷон, меҳнат мекунам. падар модарро дуошам мегирам акаҷон. ҳар рӯзе ки бубурам дуошам мегирам. аз чанд солагӣ ба хариду фурӯши мошин машғул будед? ака вақт шуда тағоём ҳамин мошин бизнес будан додаручам. тағои муқимум Наврӯзино. ҳамон катима майда будам, ҳам байд мехондум, ҳам ба анкет мерафтам. хе тӯй не акаҷон. тӯй як та дута дад. ҳамон кати мақсад мошин пошин медум мефурӯхтам, исусу мекардам ака чихе. ман кам нигоҳшон мекардам ака. медидам ки хай кори хуб буда. ман барам харидим як та дута акам хали ин ҳами мегам ки як марда чил ҳунар кама.
ягон кас мисол гардан такаҷ намекунӣ ки ягон каса занг мизанӣ мисол мара дастгирӣ кунӣ мисол хеле ман худам ҳам чиз шудам ба дуо шудам дуои падару модар. чанд телефон доред? Дута акаҷон, се то? дута. ман се рақами 4 сим-карта, ду сим-карта дар телефона, ду сим-карта дар телефона. 4 рақам доред. чаро инқадар зиёд? хами рақамҳои якча падарка карги будам. хам дар кора акаҷон. бештар дар барномаи нуктаҳо меоянду аз ишқ, сӯхтанҳо, пухтанҳо ҳарф мезананд. шумо намехоҳед? хай нашудам оқи яка ошиқ. ҳеҷ вақт? як бор мақсад шудагим давраи мактабхоним синфи 8 будам. ишқи аввал? як духтарка гап мезадам то майна синфи 8 будам то гӯё даҳимада коллеҷ санъат мехондам. 2 сол мисол қатишма гап заги будам. тамом шуд? ман худам сахти бад нақабидам да. ҳиссиёти хуб аст ишқ? ишқ нағза акаҷон 100%. ҳозир ҳамун ишқ нест ака. вале духтарҳо он қадар ҷавонписарҳои ҳунармандро намехоҳанд қабул бикунанд, чун фикр мекунанд ки айёшанд, кайфу сафо мекунанд, мегарданд. ҳунармандро? бале. ин тавр нест? ин шуморо наметарсонад? ҳамун кора бикунӣ ҳо неки накунӣ. ма чӣ хеле асаб ором мекунам акаҷон. ма рӯз дидем ку ҳамин раҳи дур боша ку ака ҳай кунам бирам фаҳмидин акаҷон. то пистаю семичка барам биём беҳтарин настрен дорум. писта ва донаҳои офтобпараст? семичка. ман хеле ҳамун чиз мада бисёр маъқул. хайр акнун ин аз олами наботот аст, мерӯяд, писта ҳам мерӯяд, донаи офтобпараст ҳам мерӯяд. дигар алафҳо чӣ? масалан боз алафҳои дигарам дар табиат мерӯяд? не акаҷон 100% не акаҷон. шароб чӣ? шароб умуман ака. офарин, браво. ман мегӯм ку ака сигор накашидед? не ака. нос намекашед? не акаҷон. ҳозир агар ман киссаҳои шуморо ҷустуҷӯ кунам нос биёбам чӣ? бия кун. чунки нос гуфтам намедонам. не акаҷон. аниқ нест. аниқ нест. ҳамин боша акаҷон мегӯм ҳаста неким ҳамун семичкао писака раи дур бурам ҳамин раи дроз бошам мефурам бурам биём настрени беҳтарин дорам бо. ман мегӯм ку акаҷон ман агар ҳамун чиза бихӯрамам ман аввал ҳамун гапи очама да ёдам меёрам гапи дадама. чӣ мегӯ? намебахшем ҳамун чиза димаш ки ака ӯзҷон ҳами ҳамунро чун чӣ ба хӯрданам аст. ман фақат офарин мегӯям ҳафизҷон, ба шумо офарин мегӯям. ҳамин покизагӣ, тозагиатонро ҳеҷ вақт бо ҳамоқату бо ин ифлосӣ омехта накунед. 100% акаҷон. хуб аст ки мо дар ин мавзӯъ ҳарф мезанем, чунки ҷавонҳои сину соли шумо бачаҳои 20-25 сола мебинанд ва мефаҳманд ки бе сигору маводи спиртӣ ҳам мешавад зиндагӣ бикунӣ, мешавад кайф бикунӣ, мешавад роҳат кунӣ, баҳра бардорӣ аз зиндагӣ. бале на кайфият ҳавои тоза. аҷаб. на чӯяк монда пешмон. месеҷи асосии барномаи мо ҳамин аст. бе нӯшокиҳои алколӣ, бе сигору, носу, бангу ғайра инсон метавонад аз зиндагӣ баҳра бардорад, кайф кунад, нафас бикашад ва масалан дар бағал як мушт пистаро бигираду биравад ба ҳар ҷое ки дилаш мехоҳад. бале шабе бо ҳам будем ҳамроҳи ҳафизҷону бахтовар тамоми кӯчаҳои шаҳрро гаштем бо ҳамон пиставу донаҳои офтобпараст шеър иншо кардем дар дохили солуни мошини ҳафиз шеър иншо кардем. ин шеърро бахтовар пешкаши шумо мекунад ва дар ин шеър кӯмаки ҳафиз ҳам ҳаст, чун мо иншо кардем бахтовар сароид мунаққид ва коршинос ҳафиз буд.
هر دم حافظ رو میگفتیم که چگونه است گوش بده و اندیشت رو بگو. ترانه هم جالب برام. جالب خوندکش با که از جای استودیو رفتیم نو چی میگه که خواستگاری میرم روزی نیستم روزی نیستم روزی نیستم بله. شما را همی جمالا که مرا نویستین گو ای مسلمانان دریغ و دیل و بدیل دادم همی جشماده بسیاری بد معقوله که ارزو. حافظ شما کدام سمت رفتن میخواهید در راه هنر؟ با استایلی کی، با سبکی کی، چگونه ترانه ها رو میخواهید پیشکش کنید؟ خلقی یا استادی؟ همه طرفا کجون همه طرفا خوندن خوبه کجون چه خیلی کجون یا جو میرم استرادا میگذارم ایسو یا جوش میرم خطلونیش میگذارم. کی رو گوش میکنید؟ اکه خیلی نگوش میکنیم استاد سنگالی میرزایف همین استادا را گوش میکنیم. احمد زاهد بسیارتر گوش میکنم استاد. مقصد این احمد زاهد که در خانه شما همیشه صدا میداد. هیچ وقت اگون ترانه احمد زاهد رو نسرودید؟ سرودگیم کدام ترانه‌اش رو؟ بگذار تا بگیریم چون ابد بهاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزم روز وداع یاران. عجیب عجیب عجیب. خوب که با دیگر راه نرفتید. سلامت باشه کجا. گفتید که کم کم ماشین ها رو میفروشید و یک پول به دست میارید. با خانه پول میبرید؟ خانه ساختم کجا. واو. حوالی کردم کجا. در کجا؟ همون پیش خانه دادم شوند. همون تریتوری ما دا بسیار معقول شده. ایروی همون بوش باشه. نه این اخلاطگاه رو از اونجا میبردارند. هم خالی گفته سیان ممکن گپ هست که اخلاطگاه رو باید بردارند در همین سالیان اخیر و اگر اون اخلاطگاه رو از اونجا بردارند و یک طرفه کنند نرخ در اونجا خیلی بالا. یوزرم قیمته که ارزجون. خانه ساختید؟ آه که جون حوالی کردم. دو آشیانه؟ نه یک آشیانه بلند ساختم که ارزجون. که چون یاردم که مثل نه استا کتی خیلی با چه بگم که جون هم فندم انتخانه را دادم ریخت ایپلی خودش دلش ساختم یکان سومون گرفتم دادم یاردم کردن که جون ما درک نداشتم هم فندامنتوی ما خلای نه بچه خونه و داره فوندامنت رو ریخت دادو دوامش رو خودتون کرد خودم که جون نه با اسطوره هم خودش دادم یافت که مقصد شروع کنم. چند در خانه؟ 7 که جون 2 توالت 2 وانه زالی کلون 3 پادوال 6 تا خونه که جون 3 پادوال 2 توالت 2 وانه. در همین حال بزن کنه نه بود میشه که ارز جون ولی ما تینج مکان نشدی چیز. برادر کلانیتان چی؟ با پدر میموند؟ برادر کلانی خیلی که جون دادم بسیار نقض میبینه هر دمونه نقض میبینه اگه ما روی صنعت انتخاب کنم گفتم مرا استکنیم اکم خطیتون اگه نه که اکم هم کروش سازه اگه مقصد خچم گفته سه که من خونه میکنم. گفتید که برادر کلانیتان رو جمشید پدرتان یعنی بیشتر نقض میبینه؟ نه نقض هر دمونه بسیار نقض میبینه نه که همون رو خطی دادم میمونم اکه. برای چی؟ برای چی؟ خیلی که جون اگه ما نه خط پدر مادر زن بگیریم یا 3 سال خط پدر مادر هستیم اکه جون زندگی آزاد بوده همون خیلی هم آزاده اکه جون خیلی زن دگمی خیلی دیگه ما صنعت کنیم یک شو در میم خواتیر میشن این طریقه فکرهای ما. مادر میدوند که آینده با مادر موندنی نیستید؟ نه یک مادر خچم گفت بچه هم هر دو زن بگیرین هر تون زن بگیرین و خودم دعا تون بیتون بچه هم برین اخفای زندگی تون ما اولیاشو میگم من خدمت داده هم خشروی کم بیتون سال داده تا همین روز همی سال یکان روز عذاب نکشده سری وقت هم ایده اوقات سال دو بسه اشتگی و تیکه اگه داده هم میگه که بچه هم اختیار اختونه همه چیز دیگه اختیار اختونه تا همین روز خدا را شکر گفت من اشمو گب نشنویدم. هیچ وقت برای پدر پرابلم نکردید؟ هیچ وقت که جون گب ما بالا نمیزم یکان وقت دارم 25 سال یا اکا 27 سالش دیگه حتی در کودکی هم؟ در کودکی هم یکان بار یک بار در مکتبم اکای ارزو چی کاری کردم با فکر مای درس گرفته بودم مایدکی در خیلی چخلق یک بار اوچا مکتب چیلده رفته گه تمام اکا
دیگه نه دانشگاه هم خوندم نه اومگه کالج صنعت همیسو خدم همه شرکت جون خدمون اما مقصد کاری خدم بود کم اکم کاری خچه خدا را شکر اکا سایر مردم هنرمند رو اونقدر جدی قبول نمیکنن. نام هنرمند بد است، ولی من از روی تحقیقات خودم دیدم که بهترین فرزندان رو همین هنرمندان تربیت میکنند و اون نفرانی که سنگ میزنند هنرمند رو به شیشه پاکیزه دل هنرمند سنگ میزنند از قبیل برخی از سرمایه‌داران و منصبداران میبینیم فرزندهایشان رو که چگونه بی تربیت و بی اخلاقند. من احسن میخوانم بر شما و با جمشید احسن میخوانم. مثلا در یک خانه دو برادر با هم میتوانند لااقل در کودکی یگان بحث و ماجرا کرده باشند. نه ماجرا چی اکا جون؟ مقصد ما گپش میگیرم او گپ ما میگیرم من نمیدونم. در کودکی هم جنگ نمیکردید با هم؟ اگر باور کنین نکه ارزو نگم که مردم تماشا بینم تازه بعد گفته سه باور کنین دمی سولا که همین چیز قطعی اکم و رنگ جوره بامداد چه میخونه که اکا جون هر دو نماز بامداد هم میخونیم میگم از جا من خودم نمیرم سال تاکسی باز برام کلوتکی ماشین علیش که میرم ای قفای کره اکا او من نه زنگت میزنم. چرا شما خوب میروید و فرمان میدید رو؟ نه مقصد یک دیگر فهمی داره من مونده گفتم همین کارات بکنم. اون نیز فرمان میدهد؟ اکا جون چی مثلا؟ همه چی اکا جون زنگ میزنه اون کار میگم ممکن کاری او ساعت بکشم ما برای کاری او اکم اکا جون یگون کار میگم مثال یگون جورویی میکنم ما صنعتکارم باشم ما قفای کاری او میرم مثال یگون کامپیوترش رو بردن در کره میگه بیا یجویا بریم فقط یکم جورای اکا جون میرم مثال پدر فخر میکند؟ خیلی اکا جون خدا را شکر یگون میگوید که تشکر به شما آفرین به شما هر روز اکا قریب چی میگوید؟ این خیلی میشینیم سر سال دا با خدا اکا با موچک مون میکنه دادم خرسان ده ایمو اکا خدا همشه درست کنه اکا جون انشالله این دادم باشم مادرم باشم همه چیز پیدا میشه همه چیز دنیا. باز میخوام که یک ترانه دیگر پیشکش شود و بعد صحبت رو باز ادامه میدیم. ایخ جمالکی من آهسته بیا هی بله بله ایخش به حالکی من آهسته بیا هی بله بله وعده یک بوسه دادی از للی لبت وعده یک بوسه دادی از للی لبت ای تازه پیره شده تای نگفتی کی هی بله بله ای تازه پیره شده تای نگفتی کی هی بله بله. براو. حفیظ با اینقدر جوانی خیلی پخته و تجربه دارید. از کجاست این تجربه آرامیش؟ ما اکا ارجان برای که یک جورا دارم این بختواره نیسا خیلی امیجان برهان نعمت الله همین ما هم رفیقیم برادریم نه که جایی ما میشینیم اکا جون همشون 30 سالشون ایدلم هم کلانم هم رفتاری دادم من نگاه میکنم هم کاری دادم من نگاه میکنم هم کاری همین که جایی دا میشینیم اکا جون نگاه میکنم که ما باید چخی رفتار کنم در جایی در کاری اکا جون. بهترین خوب حفیظ جان میخوام که یگان ترانه خیلی زیبا رو در انجام صحبت امروز زمزمه بکنیم. من شکر جون. ای هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی و از هر طرف رفتم تو را برم بودی. عجب سپاس. ترانه احمد ظاهر. خداحافظی میکنیم عزیزان دل. پیسندک رو زیر کنید. اگر ندونید که پیسندک چی است من برای شما میگم لایک مونید. ترانه ها و میوزیک ویدیوهای حفیظ جان رو تماشا کنید. حفیظ پسر جمشید نظام سراینده ممتاز و نامدار کشورمان است. خیر سلامت باشید.